Mwite Gabriel Jesus ni umusore wavukiye mu gihugu cya Brezil, mwamumenye mu bigwi cyane aho yatsindiraga ikipe ya Arsenal, ariko muri iyi minsi bari barimo kwibazwa ati ese ni ukubera iki Gabriel Jesus atagitsinda. Uyu musore rero yaranzwe n'imvune cyane, ni umusore wa Brezil wageze mu ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza ariko akaza kuvunika. Umugoroba rero mu ijoro ry'abagabo ryashize, Gabriel Jesus yaje gutsinda ibitego bibiri abitsindira ikipe ya Arsenal, abitsinda ikipe ya Inter de Milan. Ikipe ya Arsenal na Gabriel Jesus ku munota wa 15 Jesus yari yamaze kukirambikamo. Ikipe ya Arsenal rero ikomeje kwitwara neza imbere y'ayandi makipe. FC Inter de Milan yaje kubonamo igitego kimwe cy'impozamarira. Rero Gabriel Jesus ari kuririmbwa mu mujyi wa Emirates Stadium. Ikipe ya Arsenal yabikoze icy'agahigo ko gutsindira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Inter de Milan rero yaje kwandagazwa n'ikipe ya Arsenal. Ibaze nawe ko Arsenal yahagurutse mu gihugu cy'Ubwongereza ikajya gushaka intsinzi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Arsenal rero ni ikipe ikwiye kubahwa. Dukandire subscribe, dukande na like, usharinge ino video uyihe n'abandi bantu benshi cyane. Ni ibintu by'agaciro cyane, gusa turagusaba support my dear friend. Mudukandire subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Yari Jean Paul